Epok Numit video makata rakpo oina ngasigi amu yengminarase ngasigi se akoi Yumjakeisha Numit ke share torake tawne ko mayamda no nane khitang latte sigi Epok Numit video gi matangi se haidi request mayam la eko haidi mathang hapiro oina hapake mathang adum angam aina ngamba numit haidi yaraga dum ngasi ani hapakpa suai hayeng hapakpa suai ko adu ngasigi oina Yumjakeisha mamangi Numajingne Intokabane Lebabone de Hapkrandako, the Yumjakeisha Gamu, Hypetang Mam Kaminasico, Yumjakeisha Hiragadi, Chayolgi Marie Shubanumit. Numajing Tokabale, Yumjakeisha, Chayolgi Marie Shubanumit 4th day of the weekend Arsinico. Ado Moise, hiding Sagi, Yumjakeisha Popa meeting say Yam, the Mogi minds Yam logical oiko, research the Pamba me oibodo. Aqui research Kumbagi, the Hida we call it Hadi Aquina study law, Hadi master galore, Kanda research Katoba Kambulenoka. My paka neighbor, the minor research Kitabakumba Weebada. Aduka, Amana Hadi researching a psyche, only education rungi research Katanga Tabidoka, Taba in Kang the Solerase, Aina River Karbar, Rantagra, Aina Jose Grant or River business Kasuma, the Hadis Aduzu Hadi Adum Kangin but Tijaning, but Adum Pokani by each other. Hadi Amuhena Haitare, Amuhena Kanging Bagikanos, Moy the labor Haitare. Adu Nasagi Masina. Sigi numit sida po obnina ko hadi Mercury keno tawa numit sida po obnina hadi Mercury planet sina ko ngasagi Wednesday po pami angang sida haitare ko moi the memory power haitare hadi memory power haragadi hadi larik la shuda hadi yamna fazana adum mai pak pa mi oiganba aduga moina hadi ngang ba khotpa su mina taningani ba adang sai memory power dum malere communication management skills sugumba mayam se ko hadi masada dum pithora abane ba angang sena hadi pok matam na masada dum yaujara aba kharane ba ado mangona problem ama dilai ko ngang thokningba haidokningba phongdokningba kaya se hadi ngama haidu oiba kaya mi yoina magi personality hai ta magi yumda kai da hadi ma panna tawroga su ko sikya haido kan da bodo oigali ko magi oina ado amarom da na mo ma se mi gi mating yam pangan ba mi oibodo helping hand hai tare ko mi gi mating pangale attitude like the Monda Chautopo Kotopo Yaudina meetings, the Hadi Masata attitude labor Kopa Kaileno Hadi Monda attitude labor Kopa Kemta later Bami Oigalico. Aduga student Harasiko, Satra, Natraga Hazi Tabakumba job Kumbato, office ki job Kumbato Bami Orgaso. Was a multitasking Kumbatogale, multitasking Haragadi, Luina Haibudo, Tabok Mayam, Sai Angang Satra than Harasiko. Satra, the lady Haibu Katana of Jagoishu Haiba, Ishaishu Haiba, at the art and crafts to Kame Am Haiba Haitarico. Adagi job gi matang da har se nangi designated profile do katang na tabi da ko atopa dum haibodo hadi samna haibada marketing person ne har se marketing person ora ga sunga chai HR admin gi thabak ka do loina mak haiba ko pa leina ko ado adagi mangonda amuhena kaino tawba hai tare ko mangonda mangasai gi na hai do mangonda kaino taw multitasking gi mangonda talent ama yauri na ko aduduna adum loinamak touch to wangam gani mana chatra su oire natraga thabak to mi oiraga so aduga kainoma problem leiba matam da ko haidi magi life ta natraga magi personal natraga professional life ta problem leiba matam da problem da solution masana puthok chagani conclusion do tadri phawba hai tare ko haidi adumaina haidi problem solving tawba haiba mi oibodo aduga amusida career ki matang dala asiko career oriented oiba hai tare ko haidi career da yamna haidi dum focus tawraga leiba mi oina oigale ko ado career da ni hena focus tawni ko ma se haidi nga sagi relationship ka hairaga ju gambra haidi kona ga dum kona yum pan ge kana khanba khotpa leina ko haidi ai hana ai career sem da ba ya de haina khanba mi oigamba do dumaina oigale ko aduga amana Miga wari watai shaba su dum khara pami ko miga wari watai shaba aduga nang mana khangi ba kaino se ai kise haidi mana khangi ba knowledge se haidi mingon da su share tawning bodo adumba mi oibodo mi mam se leina ko haidi haidok ning da ba mangonda haidok khraga di ma do haigrani kana khanba adumba do kem leita bodo mangonda mana khangjari bodo jo mingonda share tawning ba wari watai haidi ko sugumba gi matang da hai tare ko haidi knowledgeable oiba haidi conversation gumba se haidi mangonda yamna haidi tawning ba haidi chananing ba dum phaw mi oibodo adus maina knowledge sharing ge harapania haidi profession da haragadi teaching job se ko pamje ko moi teaching job adagi professor lecturer gumba sugumba se moi adum badana hena focus to gani ba ngasai gi magi keno aduga ibagi habit amasu thambiyo ko ai sum sesna suggestion hai tar ibagi habit ama thammo journal ni khangde blog haraga ngasai manipur da blog semi se de keno sida akoina youtube sida blog haidi ma se blogger ne kene haraga di only ngasai gi keno akogi chaba thakpa tawriba ate thongiba thaiba adu khatang na keno nateba
ꯏꯕꯒꯤ blog ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯅ bloggers ꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯌꯣꯕ ꯅꯪꯒꯤ content ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ publish ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯍꯜꯂꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ relationshipꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ relationshipꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ partnerꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ corporation supportꯀꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪ ꯇꯧꯋꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯏꯟꯕꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩꯌꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯃꯁꯥ ꯋꯦꯅꯁꯗꯦ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪ ꯇꯧꯋꯣ ꯑꯩ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯄꯣꯔꯇꯤꯞ ꯅꯦꯆꯔ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨꯗꯁꯨꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯗꯨꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯔꯤꯖ ꯂꯥꯏꯐꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯒꯗꯤꯀꯣ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯇ ꯒꯦꯞ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯅꯕꯥꯏꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯒꯦꯞ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯈꯔ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯇꯪ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯇꯪ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯌꯨꯝꯖꯀꯩꯁꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯉꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯝꯕꯔ ꯆꯥꯅꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔ 5ꯁꯦ ꯆꯥꯅꯩꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯗ ꯆꯥꯅꯕ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯅꯝꯕर 5 ꯆꯥꯅꯩ ग्रीन कलर को ग्रीन कलर फिरोन से पियो दोंग सा युमजगैसा असंग बसेलो हाइना को मसागी ओइना युमजगैसा असंग मचु सेलो को नुंग दा हारगा इमरल सिबियो को खुनाउबिदा अदुगा कैनो अखोगी कैनो से विष्णु की प्रेयर गुम्बसे हाइदे अइना हाइबा हाइट्रगा सुको यूट्यूब ते कैदे विष्णु की प्रेयर गुम्बसे अदुम ताबियो नुंगतिगी यारगदी अदुगा अमना अमु हाइदे माइगै हाइरासे को माइगै से अखोगी साउथ वेस्ट से चाना देखो इसागे ओइना मनिंगा अवांगा हाइतारेको मनिंगा अवांगा से सोमदा चानदबा ओइबा डायरेक्शन दो ओइबा हाइतारेको अदो ngसाइगी विष्णु की प्रेयर दो हाइतोको प्रेयर दुम लेजा नत्रगा हाइदि विष्णु की फोटो अमा कै अमा खोइना लाचरगा सुम याइको विष्णु की फोटो अमा लाटलगा हाइदि अदुगी अदुम अइना आइगी लाइ थंबम कैका हाइदि मंदिर मचादु दुम थंबिरगा हाइदि अयुकी नुंदांगी सेवा तौबिरसु केमता काइदे अदुमसु तौबिबे याइको अदो सिदा लेरे ngasiगी युमजाकैसा पोकपा मिंगेगेको हाइदि हाइपेतंग चानबा चानदबा अफबा फतबा को थैंक यू